voter ID ka via tum la pen non voter ID ka apply ji pumatha ba matum nali tum labang so video labang ke nali tum fansi na wan piglo ko son nali tum hemini lo nali tum mithanga mobile pen voter ID ka apply nang zima labang so aputhak sipini labang so video long nali tum panang than pachini ponikpo la sinali tum labang so video bang ki kicheng pen kijut an lang ponikon tangti aprang si kardom kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel ong kilangara do ana fanstame nali tum jong silabang so YouTube channel along naka Humri milang pulete subscribe krepin panenali tum dam igderenon lapen hala adung hes tame belarjan theglangi hodas tame nali tum berpon igdernon lapen labang so video nali tum ko an master on tang de non la new mata kimi voter ID kai flyer puthak daglang pono nang lapen chithan pono nang nali tum labang so video kicheng pen kijut anlang ikon la la pule nali tum mina mata hemini lun pen stame nali tum apply thekpo lapen esonalam mate ingsi dak update Akimi kipi pondo fill form 6 if you are 18 or about or you will turn 18 in few months jong se arta mate 18 years spring prilang 18 years playing pan chiklo jon thom ba joni dolang polte nalitum labang so voter ID labang ke nalitum apply mepo lapen 18 years complete lo polte nalitum labang so voter ID labang ke nalitum long pon ikpo lapen ka apply je afan labang so website along nalitum wang iknapo labang so website aling nili labang so video description along pi ikpo lapen nalitum jong se labang so website lo nang ka Humri milang pula nalitum aprang sidak pen registration paprang nangpo lapen jong se nalitum afrang ta labang so website long ki wang tang lapen ID do iglo pula nalitum login fitta chok iglo lapen nondak pathiek pen apply ponlo nang ka apply je finally tum la first option long pon igi new registration for general electorals lason long pon igi la pen ka apply je afon the from fill form 6 la form 6 bang nali tum fill up ignang po la pen dak form 6 long ber igdet pen afit aprang sin nali tum dak pen ka fill up pon igi la bang ke nali tum la screen long tek pon long igi state labang ke nali tum fill up aprang nang po state nali tum laki already assam pen pulta assam pen fill up ignang po la pen puthot la sub district dothulang sub district nali tum fill up ignang po dia tha sub district ali district selected pen afit name of assembly constituency labang ke nali tum dak pen select pon ignang po la pen name of parliamentary constituency bang la nali tum select pon nang nelo apar nali tum lahai la athak ke do anjang se select ik thai fill up ik thai lo pulte nali tum dak next podim dak blue color do ik pola next long ber ponang po tangti ni lista mela athak an ni li fill up pon ik pola pen puthot nang li tum pan na peklang pon ik po screen lo nali tum thek pon long igzi ni li nang thana ten li tum stame fill up igon laben fill up ik pen puthot nali tum la next thek long ji labang sodim nali tum ber ik nang po next long ber ik pen dak non bang ke koma abang phu mate abang phi sikai apply ji ma labang so amen dak tok nang po amen pen akur sta me dak se tok ik nang po la pen la amen pen akur to ik det pen a fit nang litum voter ID long kapa bonji a photo la bang so photo bana litum dak pen upload nang po photo size la bang ke 4.5 cm into 3.5 cm nang po la pen background sta me clean nang po a photo sta me coloring nang po la pen photo size maximum dak 2 MB la pen photo quality bang jpg nang po la pen photo nali tum upload ponigo photo upload dia fana choice file la long berigon choice file la long berig de penali tum photo bang select igon la pen photo dak green is green the next podim dak berthu nang ikpo la pen photo per amen togek elo puthot nang litum la next tag longi la next dim nang litum berik nang po next dim berik det nang li la relatives bang ke nang litum father ma husband ma la pen wife ma nang litum dak pen chong wife pon iknang po kolo bang nang litum bidun jima ni le example ni le dak father bang ni le select pon ik elo la pen apo amen banan nang litum la b la pen name pudi la bang sodim nang litum tok iknang po la pen nilida apomen stame tok pig elo la pen jong se a e kumamen manalitum la relatives biduni voter ID lo nalitum la bangen nalitum ninghang la biduni ko la pen puthor la next along berpon iknang po next along berdat pen dak mobile number bang la pinang po relative me mobile number ma la pen
self jong se mi thang phone do pulo te la ka apply rek abang pu mate abang phi phone number do pulo la bang so phone number bang nalitum la self pu adim dak ber igon la pen dak mobile number bang dak pidun ignang po la bang so mobile ki a number ki pidun la bang ki mo fit jong mo fit la bang so voter id stame nalitum online pen download mi ji fan la sini li dak mobile number bang dak ber ik det pen nalitum la send otp long ber ignang po la pen otp nang le ekpo la bang so otp bang nalitum la enter otp receive on mobile la bang so dim nalitum a number ber ignang po dak pen verify nang po tampe nilit stame prabjen pen dak lem pon po lapen ladak ni lista me OTP berik elo lapen OTP stame verify elo jong se email ID do pulte email ID nalitum pidun ikmo kali pulte nalitum email ID jong save pulte nalitum la next puthar la option theklongi la next along berpon igon next along berik det pen nalitum dak option long exi aadhar card jong se do pulte nalitum la aadhar number pidun iknang po jong save pulte la bangke thang problem ave stame nalitum dak aprek documents pidun stame chok exist tami nili non aadhar card doko masi nili la aadhar long ber ekpo la pen la aadhar number nalitum la bang sodim pidun ignang po jong si non ka apply hole nalitum aadhar pidun de pete mo ako voter id pen aadhar link to nang kop jolalo nili da aadhar number ber ekpo lapen nilista me da aadhar number bang ber poni gelo puthor nali tumsta me aadhar number jong si ber pon adlo pulta la next theglongi next adim ber poni go next along ber det pen gender banali tum dak pen select nang po female male la pen third gender nali tum la theglong ji non bang nili female fan se apply pi la se female nili select pon iglo puthor nali tum la next along ber poni go next along ber ik det pen puthor nali tum dak date of birth nali tum tok ignang po nali tum long jong si school registration certificate la pen birth certificate do puta la bang so birth certificate kalte school registration certificate long sta me date of birth dui la bang so date of birth teng nalitum dak ber pon iknang po la bang so dim ber iglo pulte nalitum date of birth bang select pon nang po la pen lista me dak date of birth bang fill up pon igelo date of birth fill up date pen fit no nalitum documents bang upload na post cell attested copy of documents supporting age proof it is the birth certificate nali tum xerox ego xerox igdet penali tum hodak ka xerox alu along nali tum amen je tok don igon amen je tok don igdet penali tum labang so documents bang non dak pen upload pon iknang po documents upload je apanali tum labang so dim la box doi round circle doi labang so dim tik ber igdet non la pen dak select documents penali tum theklong ji ladak ho las pang so dim nali tum ber igon Nasi ladak pe nanitum kolobang mananitum Aadhaar card, PAN card, driving license, caste certificate of class 9. Nason dak do lasinanitum select ponigo Aadhaar card, PAN card do lapen driving license do certificate of class 9 or class 10 lason class 12 lason doji nanitum labang nanitum select ponigon lapen nilida ka select pon zila bangke nili certificate of class 10 ba class 12 issue CBSE ISC labang so documents nili dak select pon ikpo lapen select igdet benefit ka upload pon ang zila bang kenali tum puthot dak theklong ji proof of date of birth documents size maximum 2 MB JPG PNG ki ongnai lo IMB la bang 2 MB nang po lapen photo quality bang JPG PNG PDF nang po lapen select pon igon nani tum la choice file long ber igon choice file long ber igdet pen afit nalitum kalau so file lang si photo do mo labang so file ba nalitum dakpen select pon iknang po lapen nilista me dak photo bang non upload ik bom lo school certificate la si puthola non chi uploading ako nili la dakpen nalitum manang than ponji la bang ke aprang si nalitum theklangi personal details relative details contact details lai hui nili dak fill up pon ik thailo nili non la labang so documents ka upload post dak la anar ding lo kali pulo te nili nalitum labang so ke dia ek tha non labang so documents upload tang lo pulte nalitum la dak next option theklongi labang so dim ber ik me pono ne bang ke ber ik no la se dak documents pan dak chi upload bom la se subsing hong ik chelo na lapen puthot dak photo chi upload ponik elo lapen nili next long ber ikpo next long ke ber nang ji la bangke ka fill up ponang ji nali tum la screen long thek pon long po apartment number mat house number do la bang house number dak ber ik nang po present address details lo lapen street town village lapen post office pin code lapen
telsa mate mandal labang nali tum select punang po district lapen state bang ada Assam lo gapen puthot dak da do thulang nali tum theklang self attested copy of address proof afan apo documents tame mate apai tame parents tame mate na ka apply back abang pu mate abang pi documents tame da ing si bangke upload pon ignang po address proof afan asini lahai fill up srak rak po lapen aprang process na piklang pon ikpo lapen nili da address proof of stame nili documents upload ponig alo puthot nili non next long ber pon tu ikpo nali tum stame son ber ponigo lapen category of disability if any optional la bangke jong se la ka apply back abang pu jong se area king tikok kapine disability do polte nali tum labang nali tum fill up don igme lapen hala bang so disability certificate stame dak pen upload pon ignang po jong se normal misena minute polte nali tum puthalat next long ber ponigo next long ber pon igdet benefit. The details of my family members already included the electoral at current address with the home I currently reside are as under. Ala si jong si ala ka apply rega bang jong sa hempen kumani jong si voter ID kilong tang kidutang dulu pula labang so voter head family pen kumasi head malabang so voter ID amen dak tok nang pola pen amen tok det pen feed na litum relationship ko PC ka che forma labang so relationship dak pen select ponang pola pen hala pang so voter ID numbers tame dak tok ing nang po si prabjin pen list tame dak tok pon ikpo lapen nilidak voter ID lapen amen hai histame to ikthalo puthonali tum stame to igarlo pultala next long per pon igo next long ber igdet penali tum dak pen village lapen dak state district labanali tum dak slab philap pon ignang po lapen labang so arong long ningkan ko anpen sikidoma labang so ningkan lapen adet stame nali tum dak tok dun ignang po si prabjin pen dak philap pon nang lapen nil nang than pon po aprang process pangke lapen la place non bang place bang fill up nang pol nang litum athak jong fill up ithai la putum pen ni na peklang details bang litum fill up ithai la putum nang litum la place bang dak tok don ingnang po lapen place bang la son la ni litum dak diung bra la si diung bra ni litok alo lapen nang litum puthol la next thek lai next along ber ponigo lapen next along ber ik det pen fit nang litum la screen along capture thek lai nang litum mobile long stami capture bang ge kapre gigzi la bang so capture nang litum la bang so enter capture podim ber ik nang po lapen nalitum la thek pon long ikpot ni lista me da capture beri gelo lapen nalitum jong si fill up tang thailo pute nalitum preview and submit nalitum labang sodim beri nang po preview and submit along berik dat pen dia ikha da capture bang chok ik idelo nili puthot ber pon thu ik nang kok po lapen nalitum athinus tame da form bang nang lang ikpon nalitum da ka fill up and details lapen photo pen cheng log nalitum father name mother name lapen copy p documents ki pi mala bang so details man nalitum lang ik thai non jong sidak ka fill up son and chok ik thai lo pul nalitum la submit puthek lang labang so dim nalitum ber igon jong se ingson so ni ki chok chelang labang so form lo copy pine correction lang pul nalitum la keep editing lang ber igon la lo pul nalitum correction me po la pen ni libang non dak chok lim lo la sini li puthot submit pon ikpo submit ji apa la son pop up ai are you sure you want to submit this form nalitum yes ber don ingon yes ber ik det benefit alam sing hong ik no da form bang da documents pen jat pen masila penang an da ka upload labang so submitting bang apor nang exilas na litum hong ik no ni lista me dang hong ikokpo la pen screen along thekloi na litum submit ik that pen the acknowledgement number la pen na litum da thekloi your application has been submitted successfully and generated reference number is the reference number you can use the reference number for any future reference mo afrana litum labang so kichek ji afan lo labang so voter id chok igloma ik ema labang so kichek gi fan lo la penali tum download acknowledgement pudui labang so dim nali tum beringo la pen labang so acknowledgement bang dak chi download ikpo la pen nali tum thot dak pen bag dam tu igon la pen dak bag bang ik det pen nali tum amo reference number long exila si 1 week apit nali tum la track status adim ber igon labang so adim ho dak thek longi nali tum labang so adim ber igot track application status labang so adim ber igon la pen nali tum dak reference number ba nali tum ber ignang po la pen nali tum da state select ignang po la pen submit igon la pen ko anang deng sinali tum labang so application ka submit ke le damma labang so puthak nali tum langlong ik pokali pul nali tum a mobile long stame SMS nang li igwai BLO stame appointment lo la pen jogi ke lo pustame nali tum a mobile long stame
nang langi lapen chow ide pen afit ka download na ya process ba ni kapek a video long na wan pitu epola sipinya video bang chitan chat masipina anding la si domi thak me ka dukawi karbitis 2.0 youtube channel long kelang ra do an fast tame nilhin pen kardom to change your